أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. Allah'ım ya Rabbal Alemin, Kuday Teala şu Ramazan'da karmagan rozalarımızın bardığın Kudayım kabul kıl. Allah'ım roza içindeki kılgan ibadetlerimizi Kudayım tügölümenen kabul kıl. Allah Teala rozanın hurmatı menen günahlarımızı geçir. Kuday Teala tapkan sohbetlerimizi 10 eselentip 100 eselentip arttırıp Kudayım canlarımızga yoldaş kıl ya Rabbal Alemin. Allah'ım Ramazan'dan hurmatı menen Kuday Teala өлkөбүzгө тынччылык аманчылык бер. Елибизге Kuday Teala кайраттуулук, ынтымак, токчулук, Kuday Teala биримдик бер, каниеттүүлүк бер. Башчыларыбызга Алла Таалам кайрат, күч, кубат, адилеттүүлүк бер я Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Taala Kuday Teala şu Hатм Kur'anlar baştan aya okulup atat. Kuday Teala kança Hатм Kur'an okulgan bolsa şonun bardığın kabul kıl. Har bir tamgalarına Kuday Teala özün keremetlerdi, ulu sohbetlerdi beresin. Allah Teala'm bir de tamgasını kaltırбай Kuday Teala şu sohbetler menen bizde Kudayım başımızdan sohbetlerdi jamgırday jadır ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Taala özündün mehrimin menen Kuday Teala bizde mehrimine bele Kuday Teala Kur'an'dan keremeti menen keremetli kıl. Kur'an'ın şarapatı menen şarapatlı kıl. Allah Teala'm Kur'an'ın ululuğu menen ulu kıl ya Rabbal Alamin. Jalınıp jalbargan dualarımızı kabul kıl. Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünden emne jakşılıktardı suragan bolsa
Құдай Таала биз дагы ошо жакшылыктарды өзүңөн сурайбыз. Бардык жакшылыктарга жеткир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүңдөн эмне жамандыктан сакташыңды сураган болсо, Құдай Таала ошо жамандыктардын бардыгынан бизде да сакташыңды суранабыз. Алла Таала ошонун бардыгынан Кудайым алыс кыл я Роббал аламин. Алла субхана ва таала бардыгыбызга дарман, күч кубат бер. Алла Таалам ушу жерге бизде жашап аткан инсандардын бардыгына Кудай Таала өмүрлөрүнө, рызкыларына, үй бүлөлөрүнө, тапкан туткандарынын бардыгына береке бер я Роббал аламин. Аллахым өзүң туура жолуңан эч кимди бизди адастырба я Роббал аламин. Ыйман нуру менен нурла я Роббал аламин. Аллахым жалпы элибизге тынчтык берүү менен биргеликте келечек муундарыбызга Кудай Таала ыймандуулук, акыл эстүүлүк, билимдүүлүк бер я Роббал аламин. Аллахым төрлөрүбүздө дайыма ата энелерибиз отуруп, үйлөрүбүздө дайыма наристен үйүнө чыгып турушун Кудайым өзүң насип кыл я Роббал аламин. Жаман көз, жаман сөздөн, жаман пикирден, адамдардын жалган жалаасынан, куру дооматынан бардыгыбызды алыс кыл. Жаман көздөрдөн Кудай Таала алыс кылып бардыгыбызды өзүң сактаган бол я Роббал аламин. Эки дүйнөнүн бактысын элибизге Кудайым тартуу кыл я Роббал аламин. Ошо хатмы Курандардан болгон саваптарды адам атабыздан пайгамбарыбызга чейинки бүтүн пайгамбарлар рухтарына, пайгамбарлар менен кошо жүргөн сахабалардын жолун жолдогон улуу инсандар, аулия шейхтер, олиялардын урухтарына багыштаган болдук. Ошо менен ушул дүйнөдө Кудай Таала өзүңдү бар бир деп пайгамбарыбызга ак пайгамбар деп ыйманы менен өтүп кеткен ар бир инсандын урухуна Кудайым багыштадык. Аллахым я Роббал аламин өзүң берекелерди берип, жерге бизде 1000 деген 10 000 деген хатым Курандар окулуп атат. Кудай Таала ошо хатым Курандардын бардыгын Кудайым кабыл кылып, ар бир ошо Курандын ар бир аяты сайын Кудай Таала кереметтерди, Кудай Таала биздерди сыйлыктар менен сыйлагын я Роббал аламин. Ошо арбактардын ичинде Кудай Таала ошо хатым Курандарга жардам берип жүргөн ошо биздин бир туугандарыбыздын ата-энелери Исмаил кызы Майрам бүбү, Казы Качканак Айтбай кызы Зууракан ошо ата-апаларыбыздын урухтарына да Кудай Таала хатым Курандардын соопторун жеткизи я Роббал аламин. Алла субхана таала бардыгыбызга тынччылык, аманчылык бер. Алла Таалам я Роббал аламин ататалган инсандардын арттарын кайрылуу ыймандарын саламат кылып, Кудайым жайларын жаннаттан кыл. Ошо инсандар менен Кудай Таала өзүңдүн жаннатыңа жолукту, жаннатыңда жолугушту Кудайым насип кыл. Аллахым я Роббал аламин эмки Рамазандарга эч кимибиздин саныбыз кемибей, аман эсен жетип барышты Кудайым насип кыл. Рамазанда кетирген кемчиликтерибиз болсо кечир. Рамазандын ичинде катылган керемет, сыйлык бардыгын Кудайым бизге тартуу кыл я Роббал аламин. Кылган дуаларыбызды кабыл кылып эки дүйнөнүн бактысын ар бирибизге насип кыл. Аллахумма баллиг саваба ма кара'наху ва нура ма талауна ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ila arwahi jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in wa ila arwahi alihi wa awladihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi wa jami'i dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in wa ila arwahi abayina وأمهاتنا وأجدادنا وأحبائنا وأصدقائنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى أربي بسك الدنيا دغ جاكشلыктарды ахиреттеги жакшылыктарды насип кыл. Allah'ım tozoktun otunan Kudai Taala ар бирибизди сактаган бол ya Rabbal alamин. Allah'ım bardыгыбызга жакшылык бер. Allah Taala дуа тилектерибизди кабыл кыл. Ва саллаллаху таала ва саллама аля хайри халқихи Muhammad ва аля алихи ва асхабихи ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.